Sipwe yodek sebem god mi fokkun aprap severat sabo Jesus Christ pachi zero mi fen irvin ra pobde för farva svar beri sir margi charbas ajarok sapan nugu kawapan apan onom rech aj kot nari burin paragun mi fen no chornang a par marigich yang tak tuburu ekor magto orang resapan nomor osukosuk ngerpan time pun si pupan sapa-sapa orur buit nara isugun ia kebakan panibeti kicere chami baraban punu om maramat ren chabu ia fokun nibeti kic sipwe worthy sipwe age fietchen pare kapase pore patoi kicnari purin nerugang pare kapase patoi di orai tibechebe sirera bebe papasa parabanari tibachebe sit nari fasun fare dosi sade or kiriso jabur amen 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 Iwe gai pure katigor nyari kismeri sit si pure fakura bona parats neri ruserik me kie kiswere tibats si ame kiriso barreri special number me pakator nari pure seri ever parirats Leslin kiriso chapur ngor parreram etiwa kakko ko par efe yetsu geri kichara nifan ko ti pangor ai fasoren sister Leslie. Ay, ngai wara sister nge sapui fe fire pur yan dire binig. Tok eko ti abubuts ngeriye uasire yoruku Punon Jesus Christ, who I even on payers. Who I ready, nigeram to. Eiko tie abubebets ngeriye Uasire yoruku Punon Jesus Christ who I even on Apet merukurukuram tongeni Eiko te sepokut ortepin o ese pwan orne abutu Apet merukurukuram tongeni Eiko te sepokun ortepin o ese pwan orne abutu Ieneti
nam. Non Jesus Christ, who I haven't on payers. Who are we didn't quote. John Puerian we payers ngeri arabas medisi. Iennetin pueironom. Non Jesus Christ, who I haven't on payers. Who are we didn't quote. John Puerian we payers ngeri arabas medisi. Apit me rukur am tongeri. Eiko te se fokun ortepiro ese pan warne wuce. Apit me rukur am tongeri. Eiko te se fokun ortepit ese pan warne wuce. So. Kisah capur parila cewe, pargeri kicewe, kerwi parau cageri kich. Ila usiran kodiratong, kebet mi fakun shore gugun. Iya cewerin neserin nepurwe. Sikutu pargis, nepu sikut cewerin. Iyan, yes. Siapa kutu fagane, shore gugeratong, asisis ampar pacageri. Kerugara kuna parau fagan. Ibe or pare nation miya jibwe enabri tiri purush jo parosh waru shakor panewe chu parosh Joseph. Puire ibe thaj mi batore atare otto nor faviri. Joseph mi oru necessibe kasheri. Ewin nupur punwen udiferwe an saduri Joseph. Ibe Ina shot ngo Joseph mi pachakuri gap shotun pada Joseph pachakuri shotru uret ero kush kod normal ina on nor family e bor pani kush kod unu bosha shota fish nor family iwe ira ajra tu vich ira ajra win we sipwe we di we ge sari kush kod Sadoi godi apatori fish med mi urina si può fare che non family un e poi sapore se dar petikaro non family ren kiri ngaike e boro sakun e se tu vich e otong e vere può fare no sakun kiri bi mi se vai da shun ne dipen goteri family iwe Soraban, your family are share kaido. Nga upab
Poros warwe ebe touch be necessary. There get here which poros or not pretty. Red everywhere necessary. Nebulos which are good, uncle very necessary not pretty. Iwe Marachi poros or either right there. A poor compass faggot. He gave it. Kaeo effective communication, communication, kaeo nefiren, fabiri irai betouch bi oucha, ach bu communicate. Nor betouch bi rishin, nor fabiri, nor agang, nor bujefen, nor sugun, nor community, nefiren fabiri, a poor river communication. Ike puese tu vision, communication message is a very book true. Ngamachi was also for a necessary knowledge, which a poros or ruet, Puragu structure covery, which a poros one, Osha events are poros one necessary ruet, which is of the ori, put the Sibaka for a necessary ruet, necessary fancy with Mira Kawaruki, Kian Pupuru metrepue. Kabar borre metrepue tu which forget ike kawaruki memerar rebu puri ike ke oru betach rebu negeri ike sharaf rebu rebu toi kurai kutaya rebu pur toi ike ke oru ki rebu negeri ike ki safru puru ike kawaruki esa bude siboyu se midara requirement medara very kara met kien met sipwe tu vijiga e pokira morer fabiri ye sipwe negeri ifau shure nation ewin merber rebu puru e mirabot e age yerin ruber rebu esam kon water ka prefire Omshore Waporos on Nepre, Serreche, Mebechur go there, Gizgavet, was an ideal, Arab comparable, Ikepu Papa family, where age of consider year. A sapates occupation in year in air where mere fefin. Ike Maruga Ruga, Ergu, Uretica, Professor and no year. In age year, a sakopaten to all Nefiran. Oruan education. Education gerai saranagari pariye vektache par kiramore not pabiri. Reniach ver si jagara poiwe favor rajaga non nom nori rausi chakturu nujib vet karan. Wait, I'm talking about the third nation. We should move sorry. I'm not touching this nation tonight yet, please. Ira education, early in health. Early in health, the poe Pajakreban at the Gabber, earlier poe could ever Buruan, Epwe healthy, and Pajakuri city Gaporshich of Fefin. A subquisition were Burteva Puriwa wayless, Arapoe, Puriga Vishaman, it is even nail. A rural culture, already. Igabara Puriavan. Meet what the sakopaten in already parle osukosuken or family culture already boy repon negeri iwe everyone family values meden in family outside culture o value we korochari over bidor boy puru eran fefir geran ngir bun mi watter wori gavet eotto e chokoro family values medrar gon auchari non marawan nabshiri vettoch verishin ekeur vetewe eben fefir gaben sharafe po fanuri po auchari e bara oshoren e poneri ve shurar boe gaber gaber fefin nengir vi okun Pachakundor Marawashurek Parirai with thoughts, part for our behavior, Mogatugudun.
Iwera orurki temperament mior ruaru girigirin kijarabas non chorgor ra ewin era sanguin sangur shuchak Peter be talkative mi moren charismatic shuru ko show borojak mojit chika bojaga show borojak esebudere mi were sarbu budere arbas arbwe borojik erberen sanguin ojek de jigi nochu sanguin yes sanguin talkative should be there you roar girin arbas en temperament choleric 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 ushirball poor even hardworking mi watte kur watte ache agang watte ropon afar farfein fetter ngiri neri bereri iwere ruere phlegmatic ira kabi amak ruerun era phlegmatic phlegmatic ushun Abraham easygoing Amir supportive but peaceful Abraham mi becheres arfeten noya poraya Amir por erisi arbas norbet reba ereri reba feri Iwa Amir por kiram moy anmara Abraham Iweran everyone eran melancholy ushun Moses ever be analytical mi merchant ne put negara cuma bure ferian ikeusa ferian ngamecek por emotional oro Moses amecek por kuat mitir kara menoneti barin vedapis ushur vedapis kiri ko chori Israel marir Iwe Moses era melancholy ushur por mi por creative amir por becheres mete buferi mete por wete arigigi Iwe ra cebere kara oru Iwe ira lampai kara oru met si bore negeri miau chia si bore siri all right Iwe si bore materi neseru buside kon patti bisren tabron nesen ira aja ke kara kien family epwe kiram mo fegerge Iwe neseri nori buri boros rerushun successful communication. Nor family epwe courage communication. Epor we fegen poporos fegen. Buri gese urge en poporos fegen nor family we epwe family poroshoshuk. Iwe nori buri sibuk ke usur borosen per Bernard Yeah. Boleh cek ni noras kerja, puisi bu becara saat si bu porosho, kebet. Bernard amang an waredi weru nor ewe week puruari anais aja ke pokrudi widi waru dorakku bu bewa nero sabi. Iwe nor weru buen puruari we awar iwe anais ewe fefit puruari we abu jerngeri aireri enko sepan egiegi usapan ciwen egieguk esor maga esapor maga repuri iwe me de ke pupuru repue feri por repue ewe si ar ke osukosuk iwe bioruru ki ar repo kiramwe ke tricky to follow Ewin first kiram bae epor kapas non merit Yere pane are konesia sabur ruaru kisuoru. Colossians chapter 4 verse 6. Show Ravi Bible for you too. You wrong.
Evi kapas epwe fet. Evi kapas epwe fet. Nora pukul konese. Konese sabun ruaru kisiroru. Había farazan epo busina o epwe o apa-apai arrabas fan so medicine ibe o popan sirei ne perueri eleven meven capaces. Imenar evi kapas epwe pwedede. O epwe apa arrabas. Epwe sini bine epwe peruere chugeri arrabas medicine. Ibe norfabiri epor bet kapas bet pwedede. Epor kapas kiram mwe fegen. Ike bet? Esap or kapas pecekul fegen. Ina rosuk pagari gerai. Wer pada busa osu sigara ga gue aja koren. Usure arrabas erbore cek pujar. Potakayen. Usure raboyan. Anam magi puruan nar a songeri. Aywin anai sepo. Second question. Aywin anai sepo ready puruare we met. E osukosuk. Or Bernard osukosuk norui pokiten bet iran. Erepwe aura susran mojen wawa. Ewo aru torakku. Goruana anais pe ofevin. Epo ore charngeri puruare we. Pwe won mefian epwe esap waparo. Iwe mati sapuru ewe oru wagisin irik waru. Sisa fokun orechar me puerean weires. Iwe pura chokushunor fabiri. Epor orechar epor ewe chu betewe osukosuk. Epor orechar fegan nor fabiri. Iwe Medaran. Medis sawuru eworu. Mwekisin. Irigwaru. Mwewer buerampa era sipajaga ewechu bure fadet. Non era kiramba era speak wisely. Porti pechever bet ke boy apas sibu apasa. Usuchak ewe fabiri. Ewe fevin ajak song. Ajak fitire di bara song. Esi siribet populer puruarwe magrecek aragang. Mior met. Der bose repwe paga ora burir kurakira patamang. Ewe fevin aso. Ngesya ko kapasis. Met. Pobre kemang. Ira speak wisely. Kapas. Puede. Oruare ewe fevin. Epwe identify when negeri bete osukosuk aurrer. Iwe Bernard aur an osukosuk friend meurure puawa torakku. Iwe wewen pue ofe fire pue express true feeling. Epwa pasageri puruariwe medo set mefia nediban. Usud Jesus abasan on medis apurwe boru kisin. Irigwaru Aporos surat true feeling. Nediban abasa norawogisin. Nedipe afokun met. Weires riafu. Ngepure emon ngeri epwe mero. Irawen norfabire por aj ewer charau should met nedibats. Por susisa ewer charau should met. Puede no nedi parar puede ver a vivo y res ngira o ver tu res feridats e pocha jojo eri y ve coach pon nedi egiek e o re o fefin ar bocher po a arro to rakku y ve afet war puruar vi beta afiseri e o fefin anais
Aso kebet. Abutir sojak ngesebo kapasis. Noraru edin anai eofe firure pue afate chu medebochen. Eomare sabjak waru aso ngeri ebakom ereni patakemang. Ikebet. Pure pusire sabjak so ngeri ngese ako ereni purwaru patakemang nor potete. Pure por communication por Epwe chu Fengen arporos. Even ora meti sapur boru siridik waru Christ apa sapur apa sa kepono no bike kepon nom re. Even au Jesus re John ke epono nom rer naro function. Iwe inausun miyet arrebue me Kakapas Fengen me pukau purunon arrebue wewe Fengen. Iwe saya waron sibuknya Fengen ori purin. Anais ewa fefin arrebue ayo kapas ai statement ngang. Mioru nururi kapas ngang. Pan ifosiro kapas you statement gaen. Awajak, en kamar gaf pun manggil pota usichirwawara torakku. Iwe en ireo si play mire bararbas redgebet. Iwe miye sipwe nere Fengen usur kapas ngang men arbord achwe Fengen. Iwe ra I statement igebra rapangang kepa pasau sun. Meden gaf mefi. Walaupun ngang wafu kusongor kusurwebe miragari purwarwe. Ige ngang iwe sibur apa sabo ngang we fiwe med buapa sa ibu bukia seribet buapa sa memerai buap so ige buapa sa we kapas. Iwe isa kurang, ikeo fefira pura kapas ngang, iwe pue kiramwe. Ewe wajak, ewe fefira ngang wafa kusongoruk. Purwa uduit ngakas ren udu krari. Ngapu purwa so. Purwe ite ubua ngang ubua awe utarakku. Wachi wero shopping. Iwe par necessary kaya seri non necessary nari burera listen actively sipwe wrong epo active sipwe wrong non rogorogach kapas pane fire puri rogorogach ar kapas Fengen iwe ruanen ach sipwe rogorog Fengen James sapure wogisine orbetiu Abasa James chapter 1 Matthew James chapter 1 verse 19 Erabwe medicine arabas rebwe mutir kapas ngemagrebet wo mutir ro ngemagrebet mangre kapas iwe iropota re nor family ikebwe eumail ke ofefira mutir rovet iwe epo magre apasa ewe cekre ofefin aja gutirre rog ke kura puraru popuram magwe pobe kiki epo magre apasa met esapto we kapas purete ora evo osukosuk iwe irawen autsian ewin Bernard epwe ajojo arpwe weweidi Met anais ke purwarwe abefi. Met purwarwe abefi. We are on nation 5 now. Wherepwe anais eofevin arkapas fig persechek purwarwe boidi kapas fig person. Nge antono voice. Ike ka acak
Never pujar bebet, never arabas 38%, inikwaru percent. Even Patin language, achibu abukutu dirishich, expression erveraso bebet, nive very good percent. Iwe fishu percent, red kapas, inikwaru kapas red, ngigin, ewa kapas, ewe Patin language, shuru be ad, mokutu dirishir so met midisira pueri norvete we asore ya nibe veribu percent iwe ra patai ke we mari ke o fe firaso iwe afiti we so ambo gutu nor aso we ra nibe veribu percent ko atte effectin ngawan fabiri ren e sakura fiti fer ke ambo gutu dirishira raso ke iwe e poren active listening e pora chibororoget methods nor fabidi met chiborong idera seribugu percent we jak nupur acha rogo kapas ver chomong ki jarwas ke we karira me otero yerit ka rapedaria papa iwa mangara rong methods gavet iwi gel when epwe poros gel fe fide pwe poros ebe chegre irwe eba fatachu irara kor 100% ebo fatat friend puri ge fatanga ware we arabas poros ge umar ge fefin ebe chegre iwe irara por misunderstood esa por we chnor faviri friend esa por we chnor faviri friend Iwe nuk shapun nibu wakisir waru geriagon. Luke chapter 5 verses 8 to 10. Question 5. Luke shapun nibu wakisir waru geriagon. Epwe anari sewajen. Luke shapun nibu wakisir waru geriagon. Iwe Peter abasa ngerian sises gabet. Arri sises pokiten be arbasa. Pwe I chantibis. Iwe sises abasa ke puedo nombre. Porque pueden de chankia. Iwe irawe non por favori. E poraj express that feeling fegan si saput fe so we asuro ewe ben rasho sheri bet ngerwe we chu fegan ni bet ora so ren ke ur be e rebo communicate or we yaad ke bet ira bai si samuderi eki ek ke bet puto sheri ne dibat ne sipwe ahora misunderstood kapas ke misunderstanding ahora shora we fegan we Mia chiadek iwe nopo fegen poros fegen pusipwe we di fegen ni bet achkara osukosuk evoro ruan Bernard epwe reflect epwe eki should met puraruan feelings ponor family ye bet thought sammer poros paren keul kich wer ke se budgeri egi sipwe egi cherebet puruach akarari we resiri ka shong ngeri kichon iwe sipwe we di meteor showret kevet siporong ngeri meteor rashoren should Bernard agura pu be puraro show we pu siri and a nice feelings metabefi in the we pu should we pu mirroring epwe negeri ushur mekiras epwe nero kiras acheveri ushur metafis ike Bernard epwe
Siri meta visiwe, I made the puerri purwariwe. You were out reflect her feelings. She put the word, Omar put the word, made the before should Buruwe Arvefi. A shoulder. You were Bernard the boy, no Kakapas. You statement in a wajak Bernard the boy rap. In Gavefi, in Carriafu made the way. Wa Kaududin. Ei buarre otoraku. Iwe be wera a reri purwarwe. Iwe awe wedi. Wira bubure show rarwe mang. Ikevet. Iwe awe jak sipwe. Sipwe sabduri wo awe jak rere en sipwe practiciri. Ikebwe færdig det til retsfansøg, så på grund af mang. I giver ramasa basa ngang. I borrebera Epwe ai ngang. Ngewe rubere basa en. Awe jak sipo practice nor family. Sipo ani soen. Edi sipo practice ren era ai be. You find that? Era ngagbe en Ma bisa ko sipwe ewe eran ngagben ke po raj achipwe ide en ero fefin ngawen ren sibuja ro darakwe ummagodo yo fefin aso iwe en ka ai state mirror boy make po re ai me wor we fefin e vorre panga waso vorre vi bukaso si borar we fegen nor family sab siri ga bo we di ren achi bo we dera ngang be en pusi bo we fegen ni achi bo exchange e vorre o fefin a rep ngang waso iwe wor borre en kaso Iwe gangu bowe wedi, iwe parer ke bowe wedi. Si bowe naru fero ngang behen, si sabu jaga ngang, ke bowe wedi ngang, ngasi bowe exchange. Ewa parer oh wawe wedi, iwe parer ke parwe wedi. Si sabu jaga even bowe wedi ke ewa fe ficha bowe wedi ke irwe borar wedi. Okay? Iwe ilawen mi aucia. Met nurul kapas iwe paren aucian or family si boser kapas ngeri god aore papon or family nefir family me rawote boje constant communication boje orar communication iden function medicine nefir wen me ofefin pure poro ar papa fegen nefir Epwe oral communication. Word communication nefiran. Eo mayan be ofefin ngeri busin go diram pai si bauchari. Kabet. Epwe raj communication. If raj sipo communication ngeri go. Yodek kabet. Achi bora chi yodek me shugera kapasen go. You era communication kwa nefire bupuru. Epwe pon fokun napro. Epwe tu vijin sipo communicate. You have a non-Matthew Shabur Woru, Gishir Woru. Matthew chapter 6, verse 6, Metabasa. Erabo, Nuburam Yodek, he gave it. Kebotoro Naru room, you guys Siboro. You got Yodek Neri Ewasam. You know, when Miocha Shibu nor family, Kapusipu communicate, Shipakum, communicate Nerico. Awe jak nor family ke apwe o fefin song ke o bara awe jak iwe awe jak renefinen Bernard be anais purwariwe Bernard awar anais aso
Iwe elugu miyet Bernard bojak kobiot ngeri got. Pure ikewe sewe dibete puruaru esore we pue yonte purkote pue agagre diber puruaru esapuso ikewe dibete pupun ewe eso mirapota meucha communication ngeri got akko ikewe sewe di metsiwe abasa ikaferi iwe not conference upon whatever ru wagishiwaru Psalm 6 chapter 66 62 verse 8 conference upon whatever ru wagishiwaru apasa yodek ilewa asugi ewre dip ngeri god usuchak jejen jejium Fengen kaparoseri asugre dipan parirajo shud gijeri god yodek ilewa eoki eposugire dipen gene finachme god iwe poi fosrachi poi yodek ngeri god karure kapasis aji yodek sibakedi aji poi yodek pushi sipwe makedi pushi sipwe baide makedi pushi sabo nugora bedo sipwe yodek red feritan miyet true or false ikevre poi yodek makedi war yodek aweje poi yodek purbe puje chiveri coach re makedi war yodek pure kar mior wich pure puje chiveri war yodek mi purbe ejera ngaweseri yodek met mi pona wada chivwe makedi achi yodek pushi puje chiveri pue pure yodek kushuchove aaj kapas Fengen ikebu boros oruk bebe practice iri ikere fir medu pura basa pur siri medu puri ikebu ne fir purwe iwe sepon necessary na boti kebet sepon na bota chibakedi iwe false aja yodek oruan sibut radio jo priest ke pastor arbo ora we medu pure yodek poi fosire yodek uigap yodek sepon na bota ko puesto reni ma beta poi ari yodek ingebet pusire beben pusira basa medu poi yodek feritan ye sepon mi fosiran you are talk to God yodek ige kapas ngeri got terek ngeri got kepushik pushir kapas ngeri got nor bushirok kapas ira mi truera poi fan tabari ke po ferfitu ai bue yodek gachi po yodek ngeri shabachiwe nonnen ushuchek parat poroseri chechach iwe ende sororiga sabun nibu aksin eumme visu anytime all the time yodek sepon nivirvirodur yodek nebun neren nerwas nekurion sepon nivir yodek function ikepon function medicine iwe Psalm 55 verse 17 Kelvin sabu newe visu iksen orme visu aji yodek po sugar special time ke rene sorbere kurion ponerwas iwe Mark chapter 1 verse 35 Mark sapure sirik beribu si periode early in the morning they the next shore ira korban si se karbe yodek we yodek chakbe mori arabas resewonero choenaban guru moirer gabet parau charve yodek guru moirer oren arbe wateten tikia derakar iwe pon enbi porauchia nor faviri achibu lesson duga chiboro rongeri god neraki porshuraj roro Fengen siboro rongeri god sipan rong Fengen no son sabun nibu sirik betiu era kebwe kuteo kamasen god punnorewe kamasen god teo baiben igerayo kebukura mara semujbeye Pura kamu sungang sun sisis
You're one in, even never puru, one of favorite ranari by Ben. You see, for orongeri, we obogun, sheeses, meta pasagirigit. You were Parilajo soon, Archie one, Magu Fengen, she were kept wrongly goat, you see, for Orofen. May for sure go they will communicate about Pasao Kapasirigit. Or when the Modis of Uru was your more Apasa. Evo Kapasan goat, Urushero Kapasan goat, Afitosiri, Evo met, Evo Gurun goat. Inspiration of God, Afitosiri, Evo Gurun goat. For a ruin Peter Sambure works Rebe, 2 Peter chapter 1, verse 21. Ikaw arabas ra emon fer mario gun mi ver ko sofos e gun mi ven akapas ngerir ra move ra fer ra bakke ushud me de gun mi fer erir bakke di noropuk iwe bible gugun ore orupuk non abakedi nor gugun eger nibab guyer iwe fake chorbaki iwe mi ekara fake chorbaki mi ngaro refiner ki yerin an makki pai berigi restoran magnificent mi jeg angak fugar bakir pada pokiten eurun got marir ar bakki kapasen got ina not for first apur gon me visu sir gon me apasa sipwe yada function medicine gesayo kapasen got sipwe neari pun sipwe negari ushiro kapasen got ikeoye sipwe we di ushud met arerigich ikemet kota kapasen rigich hon iwe pare kapasen got par orach meditation e par orach yadek आज सिर्फ कोई और देंगे गोत रे रुशन में दे कबसन गोत आए मरी किच non confin sabun ibu geruar wagisin iri geruar Psalm 104 verse 34 iwe ye beta basa ye banare confin sabun ibu geruar wagisin iri geruar Kerbin sabun ibu geruar wagisin iri geruar Miagro anari. Awe papa red icon pudai papa apo puseri. Iu icon usuri mi garagar. Ino usur borai kabas ngeri got. Iu ajkan aj por fokuri auto por one noni dibat sagiki sawe widi achato got one nor keur ne dibat ngeri got. Ino botabi yau chai diden ran. Nuboraj poros ngeri sises. Sibororong ngeri beta kabas ngeri gich. Sipon meditate, sipon egi usuran eo kabasen got, a kabasen rigich. Puro kabasen got a ori rigich, me deo amara reo kabasebo rigich. Nubo sawe di santogi sises. Usun meri rubon eo resoru arwe marawate sises. Iwe abasa wa Fengen Namoten fidi cherun mesei me war oriren me riefu me wajak fokus apuero na oreo papa me kiramwe irawero kerere I come to the garden alone wa fito Namoten bin kot ie porira chako shurre nor fabiri era tani bin go dia nobuye Usap norach family, kabit, nor ever member nor family. Napunta mi ochia, sipwe
Wewedi, Bwe, Arch communication, effective communication, Borach, Wewefagan, a Borach, Erenis Fagan, a Borach, Rorong Fagan, Yusato, Siri, one mate, Shibo, Devil Mevan, Makauchia Sipwe, the organic goat, Rorong Eri Norbe, the Puerto Kich, who should Pachaka Capacian goat. You not Fabi, Shiporber or Fagan. Me outside Shibusiri, Maruban, Elman Mefe, Maruban, me at Rebosor in Maruban. Give it. Purikawa, Mariso, the Soren, no Puruara say, Soren, you will be with a shark Rebo communicate for Rochefort. Puraka Soren, we are going to rabbit, Omogen. Something either project the Bachelor very very good, Kakasawara, Yotting goat, a Capacian goat, Kapuspend time. No Buru gave you a George, Yotting goat, sugar, Capacian goat, be a more rare with the Betchen. Your boy, put that figure away cake. You know, the communication or family, you keep for a better way. Pay its rain as family. Sibo communicate. Sibo open communication, even Bevan. Iwira ushun Iran fare rebo ai firate ue hikeruet ki nevire me ai fabili ubo rei function ngerigot ideden ren Kakapas Fengen Wamojen Pobudai Iwira Potabi Yaucha Noriburin Panori Sukunen family Sabuero ne Fokun orang function ngerigot Ikea the ngerigot Purirera Papa Feye Chakore. Girisho Japur Miach Sipwe Wewedi Outside Nation Nariburi. Girisho got up with Chikich communication. Ngerigot Panefir Fabri. Pure what faith that's gay Fabri very city. Girisho Japur Amen. Amen. Iwisi was a parachu for nature gun. Ever capacity that we wow, Messibo do the Fabira Paro Renesor, Kevin Chekapam Panawat met Siposaporo Ren. Iwe Miramini Kosipari. Yes, si può arrivare si può fare di nuovo. Si può fare di nuovo. And Jesus kaeo peito and iberisi Ami vivia
Sayodek o seven god nonne sipwe fakul girisho por mariduk prerifansur gampar wegi cheto no chok viro wari fer pushi fakul kaeo re sukunen favili pushi ba bechakura achke favili berisi sijes ka vero feridach por fakro sorati visit pati visit kore sa perfecto por girisho re neseri nori burin sakeu share effective communication made the way for we Fengen and kich we polish we fokushira we poros pode the Fengen me kiram we Fengen na Jesus Christ or chia and shikich push we communicate goruk non Kakapas yadek ngoruk tiwar herinis pasyu gyo kapasen god pure patori pisire mari kich non ach pavi di berisi tiburi kich nari pure ach pure opesen shojak parwi kich to nesor Pergadin puin tori wesiron aji sugun aji wewesoro kuridiwen sabat sabat ye ke samuderi se tarapwe kurari diwe Chomong arbas sak feitor rei sugun birago deri kich veci ki chat sepure rapesen or we ki chetore so tari toksi sador kirisho jabur aben aben